Pozdrav ljudi, evo ga, novi tutorial. Znači, tema današnjeg tutoriala je kako ugraditi video na Facebook stranicu. Pa hajde da počnemo. Znači, evo ovako, imamo tu ovu Facebook stranicu. Mi ćemo gore kucati static. Evo ga ovaj prvi. Otvorit ćemo. Idemo add, odaberemo ovdje stranicu, znači how to do bih. To, znači dodali smo ta isto. Otvorim, evo ga ovdje. Otvorim. Evo. Znači, pošto sam ja to već radio, on je već stavljen taj video. Pa ćemo sada ponovno to staviti. Idemo edit. Tab. Evo ovdje. To je taj kod. Potrebno je taj kod. Opisat ćemo taj kod. Znači, evo ovako. Ja imam već taj pripremljen kod. Evo ovdje. Otvorit ćemo taj kod. Ja ću staviti link u deskripciji pa da možete da skinete. To je to. Znači, uzet ćemo ovo i kopirati. Ovdje ćemo paste. Sada ovdje piše novi video, obriš, sad ćemo ovo do znaka navoda. Tu odjet ćemo na YouTube, evo, stavit ćemo intro. Znači, kopirat ćemo samo ovaj dio odjednako ovdje. Zalijepit ćemo ovdje. Stavit ćemo pauzu. Znači, zalijepit ćemo ovdje. Idemo preview. Da imamo šta smo radili. Da smo sve dobro uradili. Evo ga. Znači, stavljanje. Ovdje, znači, play, normalno isto kao na YouTube. Stavit ćemo. Samo ovdje stavimo ovo. To. Ne zaboravite like, share, subscribe. Ćao!